Sa laingut kinong ilam bapau kejala gelap penyeso Iladesia ke parti NPP menta kesengi kata ke arpulai teri kubenai rempang arajar arpuar ha kebau no ilam bahak lidu ujung ke parti Konrad Kongkal Sangma ula pediang sobhai ki syakane ke parti. Kaseng kelap pediang sobhai ye Kongres Kharpuri BDI MDC nanong sekian konstituensi nang ta yo bak Fantin Joseph Lakadong BDI MDC jong lai umkra konstituensi badiu bak William Mensong BDI CEM Barim jong KHADC lembat kinong kerjaan jongki. Nangka Fantin Joseph Lakadong Haba ajing keren, kita kinong ilam kilong bakajing penyeso jongki ke parti NPP, kalong bak yoi bakani ke parti kadon kinong ilam ki betebit, ban ilam ya kejela, wat apa deng babun kijing syak kento bat kijing syak keno, Henrik yang skam ha kanong rim ban trei na kementa kejing bit jing biang jongki pajba kejela. Ka APHLC ha usnem kat kendai spa ni puar. Like nang tam dan mayo asyuk ya ke majority. Haduk gini kisni. Dari tangka APHLC ka bayo ya ka absolute majority ka mengiong. House nem kat kendai spa ni puar. Like nang ta mdon bat ka sorkar kolong ka coalition sorkar. Na kawai ka sansdem. Siya kawai pat ka sansdem. Tina kadang ngakwa ban besu ya kani kejing mut kejing berkat hapi barok kum kinong yalam kijong i kongres kinong yalam kijong ba Fantin nang ta kinong yalam jong ba deng sotun iba William nang te na po jirang konstituensi bat kiwai na pen besu ya kani kejing mut kejing berkat hakajebing kejongi ngin yami lah kajong konstituensi bangin yo ban kek yau so obat yang